Pozdrav ljudi, evo ovako, imamo ovdje Passata B7 2011. godište 1.6. Dešava se to da, znači, ne radi sat uopšte, ništa, znači, ni jedna lampica, ni kazake i ne radi radio. Šta je tu bio problem? Ovako da počnemo. Evo ja sam ovdje rasklopio čitavo auto. Znači sve sam dao dole. Samo malo da uzmem jednu lampu. Da mogu to lijepo pokazati. Znači sve čitavo auto sam rasklopio. Nisam mogao da nađem nigdje na internetu šta je u pitanju. Gluposti neke izbacuje na launch dijagnostici, znači izbacuje da je u pitanju ovaj modul ovdje, znači ispod vozačevih nogu pored volana, ta tu kutija, tu je modul, znači to je izbacivalo na lanču i naravno da se kupi novo. Ovdje su relay svi testirani, sve je testirano, sve ispravno, sve radi kako treba. Osigurači, nijedan osigurač nije crko, isto tako i sa prednje strane, ispod haube, sve je testirano, sve, znači kako treba. Šta je bio problem? Ovako, ovo auto ima još jedan modul, znači da ne bi vi ostali tražili, a vjerovatno će se dešavati vama ostalima. Mislim da će ovo biti zaista koristan video. Ovako, prednji lijevi točak, dakle skinete ovu plastiku, tu unutarnji blatobran i ispod tog unutarnjeg blatobrana kod vrata, znači unutra, modul je smješten tu, ovaj modul. Znači ovaj modul ovdje. On vodi kablove ovako gore, izvinite malo ovako ružno snimam, ali šta ću, kako je, tako je sad. Malo sam i umoran, ovako. I to kablo naravno vodi ovdje. Evo ga, ovdje prolazi pored šasije i to je vremenom, znači, ima ono i bužir, onaj plastični, ali je to vremenom stiskalo žice, stiskalo i evo šta je se desilo. Naravno sam ja privremeno spojio da vidim da li radi. Nisam planirao uopšte da snimam video o ovome. Htio sam samo da što prije nađem, da riješim problem, da idem kući. Jer je već kasno, 8 sati navečer. Znači ovdje žica plusna, znači je skroz otkinuta bila. To sam odmah vidio čim sam skinuo ovaj plastični bužir. Evo vidite ovdje kako je to pojelo. I tu sam vidio, znači, oksidaciju, onu bjelkasto-plavkastu. I znao sam odmah da je tu, znači, bakar, oksidacija bakra. Znao sam da je žica neka u prekidu ili eventualno da je otvoren bužir. Uglavnom, ovdje sam pregledao malo vizualno, nije ni jedna druga žica oštećena. Malo jesu tvrđe, ali mislim da će to biti dobro. Ok, za sad. Bitno je da sam našao šta je, pa ću ja to malo bolje izolirati, ovu žicu ću malo bolje da odradim. Uglavnom, to je taj problem. Na Passatu B7 2011. godište, znači ako vam se desi da ne radi sat, apsolutno nikako, instrument tabla, znači i radio. To je se desilo i naravno sam ovdje odpojio plusnu klemu, sad ću da vam pokažem, demonstriram da to sad radi. Žao mi je što nisam snimio dok nije radilo. Eto, trudim se da smanjim što više video, da to što prije spakujem. Evo ga, znači ovako. Evo ga, znači sat radi. Blendujemo, radi, dajemo kontakt, sve radi, naravno i radio. Tako. Evo sad ćemo to da isključimo, izvadit ćemo kontakt. Tako, sad ćemo i da vam demonstriram
da je to bilo do te žice, da ne bi kasnije neko govorio, a ti si to bez veze. Ovako, sad ćemo skinuti plusnu klemu. Skinimo plusnu klemu i evo sad ćemo da ovu žicu ovdje odvežemo, da je uklonimo. Kako sam to dobro stegao. Evo ga ovako. Ćemo da ih razdvojimo. Se ne bi gdje spojile sa masom, da ne bi trebalo. Evo, znači žica odpojena. Vraćamo plusnu klemu. Vraćamo se u auto. I evo ga. Naravno više nema da pokazuje da je otvorena vrata, da su upaljena svjetla. Evo ga. Dajmo ponovo kontakt. Ne reaguje ništa. Radio ne radi. Eto. Tu sam se ja zezo dobrih 3-4 sata da nađem šta je. Eto, uglavnom to je bio problem. Problem smo riješili. Idemo sad spakovati auto i da vratimo auto nazad vlasniku. Naravno ne sad, ujutru ćemo jer je sad već kasno. Uglavnom problem smo riješili, našli smo šta je. Čitav auto sam morao da raskopusam, da rasturim, da nađem šta je i eto našao sam i podijelio sam sa vama. Meni je drago što sam našao, a mislim da ću dosta ljudi da pomognem, da ne lutaju, da ne traže električare i da uzimaju ove module koji baš koštaju puno skupo. I tako da, a mislim da nema čak slabo ima da se naruči. Drago mi što sam našao kvari, mislim, bit će mi još draže ako budem nekome pomogu, tako da planiram da video postavim na YouTube i po nekim Facebook grupama. Pa volio bi da napišete komentare ako je bilo korisno i eto, to je to, idem pakirat auto nazad i nadam se do nekog narednog videa ako bude ovako nekih misterioznih kvarova pa da podijelim sa vama. Uživajte i možda se vidimo u nekom narednom klipu. Adio.